kutaya isa tukatu ina kesho ngoro baketa izoba yarenga akesho ngoro kandi baketa yarenga akesho izoba naryo ryarenga he mutatina na nyincha kare nirenga nikimayisa ngo uruhango inamani orengize ryanyimwe abazo na hato kiriho kihurire aganda mana go kurenze yeri izoba na nyincha karo kashango ryo hurire neco rikwendoka kitungo mu izina rya Yesu. Arthur Namz we orukunde bare NKORE Media TV nakora musya ninkusimira kimwe cyo rikora ne chamani kandi nkusima abwo kunda NKORE Media TV abantu mwene watu supportinge kuruga tandika kusigisha tubagera ngo ekimukora ne chamani kandi mukama bongere kubahe migisha mwongere kusupportinga kandi konjera kugambira if you watching this video utaka subscribe injire chikoro zari akantaka kutukura YouTube omige notification button ogumore birungi ebitukweza kurwo murembo rwambara nitwereza kurwo murembo rwambara nimwe tukusinzira offices zitu ziri ahajiru kwa Go Plaza washumera ari Buchunku Road azinutaka shira taxi park henyine no bano reba ho chapa chango chandikero NKORE Media TV no services zitu ziri itu turyo murembo rwambara kandi izoba ryeri izoba nyina Omweshongozi wa mani nyowe kanwa kagamba ndibe yazine ZJ Celeb wambara twina gospel artist inspirational artist wa mani munongo tukuzaganira nawe kimwe. Yes, Arthur Namz twakwatira NKORE Media. Yes sir rinye nakira ngo kwakigamba ni banyita Arthur Namz. Arthur ni ARTHUR Namz ni NAMZ wano ndakunda YouTube. Yes, Arthur Namz nimijinda bita tibyanguyi kwangani stambira mu kwikiriza aho bikuba bigumire omuringo gwo mwoyo no kwikiriza nono bireba nke byanguhi so ebintu tibine shonga mpura aramusi abakutureba Arthur Namz abare abajuzi bawe abare NKORE Media. Yes, nko kuba bagambira mwe bare kutwagira abeshongozi mwe bare kwagira NKORE Media tiri mweti kabiri mu kutuhagira mu kusubscribinga kandi manyani muza kugumeza muni mu kikora mwe bare munonga NKORE Media iri muneje no misho mwe bare kutusupportinga abeshongozi NKORE Media nitubakunda munonga kandi manyana abafani zibona nibakunda NKORE Media. Cyo kubanza cyabyo no turuka kutaya isa tukatu na kesho ngoro baketa izoba yarenga akesho ngoro kandi baketa yarenga akesho izoba naryo ryarenga he mutatina na nyincha kare nirenga nikimayisa ngo uruhango inamani orengize ryanyimwe abazo na hato kiriho kihurire aganda mana go kurenze yeri izoba na nyincha karo kashango ryo hurire neco rikwendoka kitungo mu izina rya Yesu. Arthur Namz eco kubanza mbe nari hurire wengambo ndikuraze kutambura ngo inoba show tinkumanya so ati bani watugambira Arthur Namz ecyakureta ari NKORE Media yeri izoba niki kuko hurire namazima tingambo. Yes, nyine show ebiro 12 kwa katano mark yo calendar ebiro 12 okwa katano 12 kwa katano bafani ziba NKORE Media mwena bafani ziba Arthur Namz music gospel music abafani ziba Western gospel artists mwena mwije mumpagire biri 12 kwa katano nyine concert 12 okwa katano 12 okwa katano ruryaba rurwakanga eryaberi Sunday kandi turyaba turiya Kiswahili full gospel church ya Pastor Abel Katambara niyo nkushabira so mutakabura yo Kakoba Road norebe cyapa cyango cyushuma arumana gukushuma nigukusa Kiswahili full gospel church yenyine. Yes, omuriyacho show yawe jesireki show yanje ngo kuwata nikori kumbuze cyesho ngore kindaherukira ndi ku premieringa njesire Diarenga launch actually it is Diarenga album launch. Yes, akuba nyine album njesire Diarenga so ecyesho ngore cya Diarenga naco kikurire concert yanje Diarenga album launch. Come and support me, thank you. Omuriyajo show yebiri 12 kwa katano Arthur Namz niwe ratubeshongorere wenka ninga tushobore package riho yenyine kamba gambire bantu mwe omweno basa kureba omuntu ojiruti ninka musya ninkachi konka ntwiro muri gospel music abeshongozi abo kurebana bakora concert so mu town bona ntwire nimba supporting kandi bankunda they love me bona nibija kuba bari Omweshongozi tena araganisa ba Kampala
konka abeshongozi bona ba Western mumukunda nibaza kuba bariho tingo ndaza kugamba amazina konka bona nibaza kuba bari kandi bakunsupportinga ninkimanya sho ntuza kuba ntayira muzinga sho okutahamu zija kuba ziye 15 general akuba nyo wanje tari ordinary general ne 15 then VIP emitwale 2 then table emitwale 10 table ne emitwale 10 yes VIP 2 general 15 yes abato chabato abatonda bakashire 15 chabato tinchitireho so muzire yijana abana be bashatu abashashurira 5 bije bashemererwe bafune n'ekigambo bije bashemererwe bafune gospel music inyowe I myself ndi comedian ndi Omweshongozi hariyo nabeshongozi abandi barungi munonga ba Western hariyo na ba comedians na dance crews mwije tushemererwe mwije mu supporting yes tuja kutandika shazinga itucinge shazinga tuja kubandika shaha munana okisa nkashaha nk'ibiri necwekaze kiro yes so ni family day out tuja kuba kushora neka yeyona yes tuja kuba turi out na Yesu Kristo ito tucheta kuba turi out na Yesu Kristo yes tuzokwe out tujya kasende tushemererwe yes funene kigambo tushabirwe abahereza bona bije kuba bariho Yesu chatoro batune Arthur Namz kando kunbeazini DJ Celeb wa Mbarara eji ni NKORE Media TV. We are the reading on television okuruga Western Uganda banta kurenga mitware na neshwe batu subscribe injire na banta kurenga millions of people abaku viewing video zitu ntubasimira kimwe dyoko in a business ija orange nitwe offices zitu zirya hajuru kwa gopraza wano shuma shumuri kuza kwikata Spark waikaho no basa kuba no tufuna Otakaye bwangu more styled by Martin Fashions edgaha is a view complex which ebikumbe byo kushira koranjwire na ba star bona bakureba muri Mbarara bako babajwire ebikumbe bisya ntugambe bisya bitari byo kujango ngoriya na leta bikada designing no brand new you look elegant modern and classic outfits zona zigyaha wa Martin Fashions na shangwa wa is a view complex waikaho no bano mufuna namba zizese muno kubanozere bahansa uze kutambara kandi nitwatagara we na business direte turange ninkwameza ngo waranganitwe none orebwe nsi yona ewe wano hakana following a page zone za Western Uganda ziku broadcasting twagaruko wa Arthur Namz wano tugambira ntubisha kutandika shaha ibiro mukasheshe tucinge nkasha ibiri zo mwazi zakutandika shaha munana zihangwe munana zihangwe concert nibwera bene tandika uine video nsya neteshongoro tsya uyire hodyarenga wineteshongoro tsya nyineteshongoro tsya biazini ZJ yawa koperayo nibachiyeta kamanda netesho chimuni trendinga waza NKORE Media okaza TV West GN TV memikutu yona zona media houses na libraries zo muri Mbarara okuchira noja kutunga kamanda video by Arthur Namz Arthur Namz kamanda echeshongoro chonti genda echeshongoro echo nishijangu kamanda ndwanire ntaro zanje garuka meshara kamanda ndwanire ntaro zanje garuka meshara zanje koteje abwenci washaza mukore ceshongoro cha komanda echeshongoro cha kamanda amakuru agakirimu twine kwereza ruhango mwanya go kubanza watch following ajo kachikurateriza turike kwekorera ibintu habwitu ubumwe ngo yinabazigu niyo uri kwenda kubarwanisiwe nko muntu tukaba basa ruhangani bari kubabasa ubushoborozi bwona it is called self surrender surrender to God aba niwe yakurwanira byona owaireze mikono okashaba ruhanga kakurwanira entaro na gwane entaro zawe asingiwe kuwanoteka teka so tukarwana ngo waye basa cheshongoro kamanda kachikorera nka echeshongoro kamanda kachikorera umushwa tunizi Deus Ploni we yakozere video yanje then video yakorwa Shedi Deus akakora audio video yakorwa Shedi wachandikire ni Arthur Namz no yahandikire ninye ndi kwehandikira music yanje yone songoze ni babandikira mwanga kureditinga bakubahandikira echeshongoro ninye ndi kwehandikira na watch kuratiriza cyane cyo yo ni bakwereka the writer
ninye nacyandikira. Yes. Wow, Arthur Namz ejesha sofa kuruga kuheruka kutayisa na nejesha nimpinduka cye eyofunire ninga ni step cye eyoyongereho ninga ebizibe byotomiro mbwiro bwe rwagati kurugoheruka kutayaya. Yes, omuntu music mumpereruka nkore media nangwa na media zizindi zone zinkuzaho tunjire mikago mingi munonga. Imikago mingi ni banyetu mu machache zabo ngo ijo tweshongorereho abeshongozi ni banyetu mu concerts zabo kandi tinabo babini baza kumanyira ni tubori yoko abeshongozi actually no boine music nunji konka wabo tajijiro karanga na nkore media ni ngo karanga na media zezindi tinora kumanyi then no biteka muri shara gumano shaba ruhanga kore cyo kutangaza shaje Arthur Namz watandikira gukora nka amabaga tinka chire hare munongo mu mabaga wabo ino muri muno basa kunyeta konka embaga ntiriho embaga nce munonga tindagamba mubare konka ekintu cyagenda embaga zamani munonga nzitera nakasente nkihayo so mutakati nisembaga zanyu savage yatya bagamba akasente ko mbwenu embaga ntire nizitera konka tinka chirare ve yenyine eyin yes, Arthur Namz so fati obwiro bo watandikira gukora nk'amabaga shoze embaga mbwene embaga nziterire kimwe kandi cyayongera kuzitera iwo wabo ine mpikayo abantu batendereza bija tutagurira tukora ki bampereza kasente so wabo ine embaga yawe Arthur Namz mwete is the best entertainer. Uri kwenda na kuyanka uri kunyenda namba yanje ya WhatsApp 0706 06 again 0891 kigaruka mu runyankore 0 mushanju 0 mukaga 0 mukaga 0 munana cyenda nemwe ya MTN 0777 019 596. Arthur Namz oineyo collabo yona na gospel artist ninga any other artist actually biazini nyendaje kina kugambera abeshongozi nuboine kubanza kweyombeka okeyombeka otakagire kuza koronda za collabo so niyo step yindi muninzaho kandi nonkwenda kora nawe collabo tindamugambe konka yikirize collabo riyo rimune yija konka enyuma ho na hombe kire music yanje najombe kire so collabo is up next. So oyireho show yo kuzakora mu kwa katane 2014 ni plan ciyo yinira bahagize bawo plan yinyinira bahagize banje of course nyindaguma nimba koreraje kandi nyindaguma nimbe shongorere beshongore bikwata mitima yabo bikubiho mwidara bikabateko murindi ekindi come reach to me obe munywani wanje cyo kuguma nondebero kwa mediazi kunde ije twatagane twaburane tuombekane na nchaje umusigazi muto nyine myaka 24 necweka niza kuse myaka 25 so embera zo musigazi zona ninzimanyano basa kuja nkwabure ninga umpabure tuombekane ayuwe turi kumarira Arthur Namz ari kuture bari nkore media no mugambira kigambo ki ecyo kwenda kugambira abagize bawe platform zawe nizihori kwenda mwenu kebi platform zanje aho ziri no basa kunshanga actually nimbesinga munongo muri Mbarara ninzabara kunjiri bugangari kanyanchende konka music yanje ngitandikira muri Mbarara kandi mwendi kutura hati kandi mwe nagume nintura ndi spreading ani kuzana handi konka basement ni Mbarara ine YouTube Facebook ine YouTube channel waza YouTube kateko Arthur Namz noja kubona ebeshongoro byanje byona Facebook Arthur Namz music Twitter Arthur Namz at Arthur Namz yes TikTok I think ajiro tokajiro kuroringa misho tikajiro ko TikTok shayo na TikTok akora abo jyaho ndi muninyija urakora TikTok yes uri kwendera garuka mutuje show yawe ruho show yanje bantumwe come and be part of us kandi mwena mwije kare shaha munana chachi neza aba yayijwire Kiswahili for gospel church 2014 okwa katano kutandika na shaha munana kweyongera yo misho abeshongozi ubona bariho mutaka ahurira mutinire buri kimwe cyona kiriho tebozi buri kimwe cyona nkitaba ntisavingirwaho
okutaha mu genere 15 VIP emitwaro 2 then table emitwaro 10 ndi Arthur Namz. Arthur Namz we bari munonga kandi ogo yari Arthur Namz na kujango biro 12 kwa 5 aine show yeye yayizisire ryarenga concert album launch ryarenga album launch ya Kiswahili for Gospel Church wano Shuma Kakoba that is oror gutoru kuza BSU kandi aine cheshongoro tisiachi bakweta kamanda ichira platforms yezona ne Arthur Namz ochifune Ankole Media and Beazini ZJ of Savage ya kamera I sign out mukama nakora Namz Shua Tunes How I wish bakubugane nyentakare Zoba Nadadiarenga Odatina nyentakare Nirenga Zoba Nadadiarenga Odatina nyentakare Nirenga Zoba lyagumaha Nyentakare nibiterera Yone byashobaha Nyentakare nabitereza Okushwerwa tikwawayo Okuzala tikwawayo Okutunga tikwawayo Okulya tikwawayo